Tedam pokwa me chira wonsan o me ma wonsan asase a wonsan ni o aduanafo samafo lumba we die ni lumba ye kona samafo ene modisi ekofi jasi ma frem o enkra me bete ye na me beka okay enye sika bi na me bepe ena enye dimi na me bepe no kura trodo na meka se mi twatra ene etunsuma wo wiase ene me ni okay ase no kura na meka de a ene etunsuma wo wiase e ma me nyinche no mama hoden se nipa bi tiwa bi ka se oh kofi me bepe di dabi ye ma hu ene nkra de ma na meka okay omunyina machi no momo e ho ban na omommo akosua se wa so e ho ban okay ena ne nansa na me dwale aduro okay na me krapie ko asamado sometimes no ya ye waduru bi edwale na me dwale ne nsamampom so kwasie na me dwale ti me dwale ye na me kode anan so no na me krapie na me krapie ko tulu mba se ye tutu na no na ye bua ne fo se ono na anye na chiye ama saa nimguase ye ni atoyo ko abusuan so akona abusuan so what you say nti ye bua ne fo nti me jona eni ka kire me se akosua se wa ono ma lumba ebenya lumba okay ono ma lumba ebeye odefo ko to na chiye edi ba bi enoma to yi a kasa no ma we nyina ma nti akosua se wa lumba enkoso ne daye na o mekasa nche ne se wabua ne bim ogina na chi ba sunsum mu ebu akosua se wa bim apega ne nsa nipa bia o kasa on the opening o kasa ti akosua se wa onye careful because lumba ya suma abofo se o momra wiase embe kuma akosua se wa nini entrafie emma sevia emfo akacha busua panyi se oni beti mama asem na so atwa pa wo sia kwanse ne oni nsamafo ne ebe twen twenete ye twen ya twen sunsum ne wonam ye na edin ese sunsum na edin nti wo beda wo aso no wan so la beti makwa kwatwen abuzianfo mo bi akwawa e de Baba Grace TV so bi dise twedi amponyankro pantom obi aho ye hye biem aye ba twen komo abuzian yenim dadelumba ni wo achi nsem bebe ensem bi akoso ama sesi aje se free dadelumba kasa ho aba bedru ye ma me akoso asewa afei abuzian panni ye be ye fufuro 14 junction na chese emu ache obi awo no eta na chi ebita ye ma me akoso asewa chi ebita ododo ni achi ensem bebre na manfo ka na onim eba ni sei ya dodo na ye hwe ne honam mu ni atenase bede ya na ho behia si bi rasunsun na ebusa woni enim sunsun se de na efo so na obo ade adom ye nya na kejesi wo ye nchen ha wo be kai a dadulumba ye nya me de ana oba abontin be kanse bi se de okopie sunsun ya se ehuni na nenso wo se odoma nkoma edna rasunsun adanse bi de a che no fa ma me akoso ase wa ho tatelumba busua panni ene nsensem wonam monten so nyina na ma na kwaba ni ato ebo ase everance no nya bufu ntimi so to was na twen ye twen ko na apomboko de ya me adom bibia boko ye do bo ade ase bibia boko ya me adom bibia boko pa na de music and kramu za se wo si afa ho no e dance ade wadaroma ewi ase no tumi ekere okay obi be hu mi se me ye normal thing na me normal person but me ti ahan me kuta sunsun okay nti ye company so a ya na ye pese nipa hu se enye kasa na enye bibi ne ye pe no kure obi okuta fie tumi bia ne odi atoro okay obi okuta fie tumi bia ne wa opesika de ye kan no kure okay nti no ene mafa makotale ye shatale a ya akon ye bi akon ya akon ekuta afna ya ya akon we enye dade ye sekan won ya akon spiritual sword ya wo den di amame nti mekuta ya akon ena me hyema kotale na me hyema hinche ya akon ena mekuta me snap slada ye ka slada nsaba ako okay ye ntia no me tight ye kwa hivia slada ye du ye pantu
nti we yesrada menti ano obi beka se wate ano na wo de ahyem menti ano nti ansa na me wura mu no be se me di me kra to se ade a me beka no mahu mate na me di ho adanse because sunsum ne nsoma me a me no ye esase interview nyina me mfa we bi da bi me hu bi da ka mabusa kwa sa de na ba baby a mete so honhom wa baby ati mete honhom wa nti se ne be a obi ehwe onka se o na jesi twa ntro nti me bete snap ya no de abompa ya de me kra to se asema me ka no makoti ene makom ene ye de nkrama na me beka se me twa ntro a o hwedi amponi mi ni enye ntro na me betwa me me pesika bi wo bi ho bete no kretudo ena me ka nti ansa na we be se kwache na se no meti ano amobi am se ye hwe bi enye kwa wow eni nti eni on se mati ano wow e twede ampokwa me kire wonsa o me ma wonsa asase ya wonsa ni o aduanafo samafo lumba wa edi ani lumba ye kona okona samafo ene modisi ekofi jazi mafrem wo enkra me bete na me beka enye sika bi na me bepe ena enye dimi na me bepe no kura trodo na meka se mi twatra ene etunsuma wo wiase ene mini ase no kura na meka de a ene etunsuma wo wiase ema me nyinche no mama hoden se nipa bi tiwe bi ka se oh kofi me bepe di dabi ye ma hu ene nkra de mama na meka omunyina machi no momo ho ban na omommo akosua se wa so ho ban na mo nson mamo nson wi afi kwachi bia na yakwe wada ma wose empanyimfo na no modom akoma de nsem bia soma se be ka cha mansa e de nsem wada roma ewi ase no empanyimfo se soma be nyansafo nsoma na montintin nti na se akola ho panyi wo ene ye de akola di ade dokra pa what you say enane nansa na me dwale aduro na me krapie ko asamado sometimes no ya ye waduru bi edwale na me dwale nsamampom so kwasie na me dwale ti me dwale ye na me kode anan so no na me krapie na me krapie ko tulu mba se ye tutu na no na ya bua nefo se ono na anye na chiye ama saa nimguase yoni ato yoko abusuan so akona abusuan so what you say nti ye bua nefo nti me jona ene ka kire me se akosua sewa ono ma lumba ebenya lumba ono ma lumba ebe ye odefo ko to na chiye edi ba bi enoma to yi a kasa no ma we nyina ma nti akosua sewa lumba enkoso ne daye na o mekasa nche ne se wabua ne bim ogina na chi de ekoso wo honam fam nyina nya masem ene ye honam made honam prie be sunsum mu ebu akosua sewa bim apega ne nsa sunsum menka eni atro asa mekasa ma nisu ofi asa woni kwa ko sunsum ebu akosua sewa bim because ese bema ebeye yi a ejina oba papa achi oba bu wa na no me di wachi wabra bobi a wo ye bia nye yida because me ni mo defo bi a no wo sifie wo cash odi wo ko wale oba no wabeye zero ni mo hiani bi a no oni kapre onya oba papa no enne ne din atre sa na akosua se wa ye akosua se wa oye lumba ne saso boafo oye lumba one peja lumba ema lumba tuhwe lumba nyum nyina na o preji akosua se wa no woda na se no wo mama se na ne lumba nim so be wuntam ebucha na so okan no awen fa asamado o se nim so be wuntam tin wan tutu na chi no nti nipa bia o kasa on the opening o kasa ti akosua se wa onye careful because lumba ya suma abofo se o momra wi ase embe kuma akosua se wa me pega akosua se wa nyina ba bi ogina because akosua se wa osu ini su ogu fom nti asase ene nwomate o se ensema si ye no enim gwa se be na bae de o ka bone kan de o ka papa ye ka what you say enipa bu ha enye ne kon
enya ne ntokwa bet o wabagye ginam se wo team legal wife ho e wo team odobroni ho what you say but one afre wasem nim obi anfra obi ansoma o but obi agina twe e ka de ani wo egu lumba ni funu ane ne yire anim ase ntinkra de amame ne se ni betu amansanfo sa akosua se wa ya pega no adi powder gu ne kom e wa asamado what you say nti obi ya ade bi onye careful me donyame me ka me sika yin nan wow ka sunsuma me di adwuma ka han nan se nya kasa na meka I swear that lumba ejina obi na sabi what ho ana ye atotobo no asamado no e hodu o as lumba ye nyama ne tena bi o na naso wu ye 7 months na ye kire obi ewu 14 years ye nyama ne tena bi obi ewu 20 years nyama ne obi ewu 30 years ye nya nyene ma ne tena bi sana na basa na obede ye nye o enti na wa ye saman twan no what you say okay enti lumba sani o si gi din pegyae no na nkasa mire nka ose nka odane ne nsa gu ne bo lo home nanso ya bua ne fo a ye twina so obi o sunsun bi a wo hwe me bia no a owura sunsun mo no ebe tima adi ho adanse enya kasa enti me tu nipa bifo me tu anipa bifo okay me ni nipa kro okay because my mu wiase nyina ade asem na ye na awe o ka asem na kan yie na wanhwe ya wo ba kodu obi achi am ya frew ye be frew wo hen ye be frew asamado na wo mera nson we so kwa huntimi nzama na se wawu because ese kwasea na ewu what you say okay kwasea na ewu because asem si ye me ka sunsun asem ya kire amanfo na enam nuro so pa no me donyame lumba wachi sense that lumba wachi no we amanfo na enam aduro so no ya omo kodu so akoye de se obi a pese odipem obi a chief taafo pese odipem nti amanfo na enam nuro so no enoma omo hiesie nkraman ne nkra okrama tuntum okra tuntum na bon tuntum ayi omo hie na sie no enye easy wow because ya chichiri obi ya ja homa kokwa chichira ponche ene kraman wo klase ye sie ama nipa ne dia kata okay wow a onye busuani o onye emani mienu abusuani wagye sem na ginam onye lumba abusuani but wa wo ye no aniade ye ni bayi unni bayi ya nya ni eden oh okay because obu a onye ohwe but ohu mframata etwum ebeku wow what do you make an say asema meka no obi hwe me obaye gi ne ho chinie akwaka nkwase asem but so di agoro enu June asema meka ene date enu June ne ye 24 February enu June enipa bebre ebe dadane ato ebiem bebrebe asa that number we here na wo fa sibia we bizan kari apem e me se enu June enipa bebre betoto ansa na asem no so atwa asema makan me ka tire wiase enti obi ya ade a dwen ho because me frantomago me nie pipra gro atente huro tameto me nko huro ntiraja na asemeto nti nkra ade amam se me nka tire wiase se oba akosua ma akosua se wa ono na eye lumba obu lumba ma lumba be pejae okay ese bayifo anakonfo boni ya waten alefo ama konfa pa abotin ye nyi ni mu nti ni kwase ye ni mu wow obun sama ni no wo ye chen obofo a woni mu no okay ti anya bia no kodofo su ba gidin no e ya akosua sewa na ma ne gidin okay akosua sewa na ma lumba nya ajapade because o sacrifice o de ne krato wo ma ne kunu eno na asamado ye bua na bim no ye bua akosua sewa bua na bim wa asamado because ye hwe na sase se no oni bi omoto won bua ase di asa me donya na asamado won ase ye do akoto jail asamado ye di sam papa e di asamado no hwan ne bua ma me akosua sewa bim no
ye wa abofo ye wo abofo papa nyame abofo ne wo bonsam abofo okay what you say okay enti abofo na omo komo gilum ba akon omo na buwa na efo se wa anyi na chi nka akohwe se wa de yenyini mu ko no na buwa wo e ma wo begi di mewiase nyina agi wutu nti wonyum kura ye real okay wonyum a woto ye no esi ni packet man product okay pa what you make say nti mo obi amfa akohwe se wa ni agro se omo a ebi tibi ba won tibi ka sem e bi adura bi ha dwe kwa de fireman no se omo nyina omo nya chairman obi anu wo sunsum che saman o sa obi anu wo sunsum ti obi o ye rituals no ko nsamampom na ko ye rituals ko nsamampom ni so yes obi anu wo sunsum che saman anumile sa ko anajo e free 11:45 e ko 3 o'clock ko nsamanfo a e Central Market wow e tudu e circle asamado omo ko ba sa obi a busy okay asamado so chen wiase I swear enti mo bi fa sunsum ni agro wow what you say okay enti mo bi me say mo bi a o member di nyinam wo ye sunsum ni wo ye sofo wo ye hwan me sro hwa akohwe se wa yi wow because nani shuo asofo mama asase atie ne sofre Isabria ni so asofo asase atie ne sofre now see your one be wa your one be mo asamanto e de be biem ne pesi de be de dia me hu se de be si ne se enipa be wu asase so asam de asase so asam emfa sunsum okay what you say say we ye be ye fufuro ye be fufuro no kura na sunsum ka ka so asam de nya na sunsum hwe wow what you say enti say ye pa ye mua akosua say wafo ye pa ye mu odobro ni bim ye pa ye mu obusuabani bim bet sunsum mu no akosua say wa ye buwa na bim wa asamado me donyame kame nkrante ina e ka me sunsum am de adwuma ka ha me de adwuma e ka asuo ani nwia ani homa ani abotan se enye kasa na me kasa me kuta tuntum me kuta sumi efie tumi e ya han me te nti anadwo me pie me dwale o me dwale 21 days so we nwie me nwie e say aka 3 days yes we ye bedu ba bi na me ye du ba me ye bia me da enaso e ma me da asie enaso because me ni padua mpese e ye den okay what you say je me da naso because obi be fra wo kra obi wonye obi ahwe but obi du na maduro so obi du na mensuo so nti me ye me kra se me kra be nyina che na me kra be 45 na ma ye no ma nti me request no ma bebribe aba ma blabo nti me da wo ma ne bo 330 ansa na me fra sa asie me da ho na me kra pie ko ye ti me pie no na ma ye din nti me bra ye ote akira obi sam se ofa asa na wo nye okay na mso eno ma hu na enye wow na wiase ne yen kan sem nyina no kura na me pese me de tu wiase nti na ma me fla wo se bra na me fa no kura ntu wiase wow me pe obi sika bi okay no obi amo me pa no kura na mahu na me ka mo obi anyi machini odi machini na asem ba ene no apa ba bi a de be fa okay so wo tumi na obedi won chini a ene ye careful tisi na mo tu bu ho se bi a ye ma me akosua se wa na se busuafo ehwe wa so butu ana akosua se wa me de okay we wa shimini se o si wo na akosua se wa me pese me kire na de okay onko pe odwan a wo twa adua a wo so won na on pesika ne mu nka ho no fa nko nkremu dem on fa nko ma limam wo se o mu fa mo mpa ye ma imam imam we Kristo ni o na nkremfo mo ya bosomfo na nka se fa ko ma bosomo wo okay tika obi se bia se ne nka se dia bi okay adentina on fa nko nkremu dem eni a mete ye no na me ka kire no okay okay me so on pe odwa wo so nanim onyama ne mu odu e wa dore won pem mo eni anwanka ho
omo mfa nko nkramudan kese omo mfa nko ma imam a wo ya asole se onye mompaye ma wo imam ne gina obom paye ma me no ade ne die besi no secret esi wi a onipa bi bekini beto onya ho solution sa dabi onipa bi bekini se obedane ne ma bet onya ho solution ntina e fe ne sarka onko ye ma nkramofo babi a akire me se wenya no but waka to dwa say wo mo aso bi o mo so ebedane ne ma wo mo ko esi bi mo so be kanta de ya ka akire me no to wo betima kanta akwa asama no ko kanta ase onipa bi antimi sa dabi e ya de ya ka akire me okay so bi pa onyi nwo chini no onko so ko fa chini de be shi ni so no na esi wow osofo bi sha nkom sha wo bewu wow na wo di achini a ensi kro no abakọ yenwa de ama wo okonfo bi sha nkom sha wo bewu ensi udi nwa chini abakọ ya de ama wo se be obenya din be de anya din na mepe okay eya adwuma ene ya de ama me na maye abeka wie me ne nsusa so bi a Mr. Nyankopon ni asase wonyina yachi no mo ye ho ban no mfa ntwa 2026 mu so ne san anim guase ne wo nkwanhia ne yale onyin firi so what you say okay nipa bia no utuwa petumi na tumi ye pani ne paaso wow and na wo ka se bi o se o mu bu asim na dat lumba tiro bi dat lumba jitum se no kre wa anye ne ma bi fa ma me akoso ase wafa na se sa na tie dia me bi sa asim boy wushame dia akoso free ashase abodu sabe say hada lumba na odarama oh say ya interview mama kase da lumba ne wo omo ye ni interview na omo busa na atoto na no wa say on say me kase on nsa twie na no e wa asama do nsuo na na no on nsa se na no because dia akoso no ontimi ntra nsuo no to say me kase da lumba say yensie ne 2026 yensie 2025 2026 ba oba free nipa bebele ise yesie na wie sa di na twam but sa ensem na ekoso no nke sie no o se nka ni din da wow what you say okay enti nokura na ede di nokura de di anka ni din da nokura na edi ntina ni din na ye no na ogu so bre awasa ade no wow enti ye di message na ma me na mabeka mabeka wie anya kasa ti nokura be dia nokura de be dadi edi emfi apem nokura be dadi katrema mpro katrema mpro kame nkofa nsasra da we emfa mampaye sese asema meka nya ntro na mitwa nokura na meka de agufom ama asase dumba yesie ne fom yensie ne soro ntimi de ama asase ntia ma se gine kwa asase so asama ado so no yesie ne fom ansa na wako okay I see we see yesie u fom ansa na wako yesie wa unya nko mase si twese ni pe wo prekope wo achi atemu ontu uye nyame dia na dabi owuo achi na tembo owuo achi no ene se yesie ansa na owuo achi yensie wa nya owuo achi o se yakuso wo ye eze wu dana obewu na se wo ye papa wo ko aja ne babu na kan we se le sada ye imagine enje unu he so wu onko esi untina nkremofo ene hu anu sa secret no okay tina nkremofo wu ye na dana yesie wu no ompa se okọ ana ale Krishna fo omo hyeso wu ye na ebe hyew omo na nim secret wow ti ya Kristo vo bia wu e wakọ hye mo chi bese ye how sunsun sabe do nyanko dabi sabe do wo hemfa onenam tubo obu anu akopie Cote d'Ivoire obu akopie Nigeria obi sima kosi obu otukuma akopie Safi obu otukuma akopie Accra oshimi kosi anu ne sama na pe body bia emu da han akoguram wow disi wo wu na 6 months kwa yansie wa onko o se ni papi wo wiase a ye friend Kofi okay but choose metin munye Kofi ntiase ma me nchire wase dodama nipa pii wo wiase omo kra ha nti spirit bi a wawu nipa bi a wawu akowura omumu nti ne ni ya asesa oh okay ti nipa no onom nsa je onom nsa pa nipa no onya basa je basa nipa no onya din je wa din the spirit be wura ni mu nsuntu be wura nipa ne character na wa be portray
ene ewiase ehu ewiase ye nam ho na ya na obi suntum okra eha na oni protection okra obi samati me wuwu na wafa nipa na sama no nti bo se nipa ne ye na no wotimi na onim no asesa ti be na esi am kwan se be ya obi sunsum entra wo ha adwale yenwa de ahan ye fra de bi sasaduro udwale obi tu adukura nkan wow me waduro bi amadwale se wotu wo de aduro gu aduane de ma me so aduane be firi me sahwo senye papa enye papa wo de aduro gu ma wo de nsan de nsan gu na me num me som sei be firi me sahwo yankoma no kora wow ati dwale tina mre bi obi kan se wan hwe obi di kosua 2 cd apetisi 1 cd be kun because nipa bia wa mo ho ban adwale e ti yana nam tete no be kon ne fie kwan ne kukuo esija ne asoja pa na aduro sim dudu na wonum bi na odi bi dwale omunim de wow enya ewiase na okwa wo mesin gofo bebre wo omu spirit be wuro mu omu ni yasesa so no bu ni obi tena ni yasa kope ni chila kwa nefa na chiwari ka no what you say e ma bebre be spirit awawa omu oba bi wo ababia no ofe na nam adwonso so spirit bi wo woni nam owu ha no akowura wu to ba no onye basa afi wo adwamanfo oba no white ni so oba bi white mama wanu aduro bi o wiase no white ni nko won no ndale adi nso nu afrada won bi da ndale adi nso nu won bi da asutoto ababa oba mo oba bi white sanete asemo enya normal spirit na be wuram wow adi wo ha wato no so oba bi nya wo asanko wo the spirit be wura na agiliem no ma nyina obi wo sika obi ki abodi sika ni but we bibia na asai spirit be wuram sama bia ba be take ni body no ene edi ye adwuma nti oba da no da so be da so de ni kwa chiri what you say obi enya spiritual manager I severe enya spiritual manager spirit bia ba wura ni mu na edi ni wura chire edi ni wura na wade mu no ma bia usisisi ti wi ase na okwa wow otu wi ase agi sunsum di na sunsum ehun rough ye pesunsum anadwo ye di e pen anadwo bambo e pen anadwo bibia tina ye dwale a ye ma dwale anumre no oh okay so ye die nkai aso de ko pe adwuma bia ye se be adwuma de pesca kana nanka mechi fo nkoma ye kwase wan ko pe bibia anye so ansa be da kwa bio okay sikafo bi wo ha on kwa adwuma o wote dem wo je fun ba ko pe ne discover ye ko na nkwasiafo pesca man ti adwumaden obi ye wa mantazi wo ye machine wo ye carpenter wo ye plumber wo ni carpenter ya se what you say okay enti abrabo mebra ade a wonwi kente a wonwi omo wonwi kente omo ni sika o so omo ton na wosika to we omo da ko aha omo ton no omo de gym pimanim but omo nwi ye bre omo na bre ye djuma aha enti meka bre pa omo bre no to omo nwi omo ton na wosika nti adwumade ye saka mbre nko si abosa beta ditu because tia 24/7 okay ne na ekoba ne nse ekoba but ye kasika akanta a wonu yetwa ne kan ka besu ka wanka wonye but adwuma ni okay what you say aha enti abrabo no ye pesika ewo sunsun ye gina sika ma ni padua now finally and I was say mama musa ansem be ko o ya asem na de betu o me de asem na betu ya we o pese obi obusu asem ya mama musa asem we e de that lumba o de abusuam ana abusu apeni e wo na ko fiusu ene abusuam mpanyimfo ni ade sesi ya almost so hwe ya environment was na dawson ba ho kra ne se on se no almost 28-29 March that lumba e wo fa ene na nuanom ne abusuam ne mama yakoso ya se o ma celebration of life e de akai that lumba ena yenka bi nsem na no fia de ya e beto ya se abusuam apeni de kokko se court on fa injunction and 2 years so said the be ya I say be say year number be celebration of life ne maso na me busa se ensense me tu yen twa e bia nse se ya court wasem fa sa be bom eno betumi am de how bia ba na on se medical ka nsem ye tu abusuam panyifo a me se de jawa ne de aso no correct ye de panyi jawa ye de ade so na aso okay nti o ma me makra ye panyi na de ade so aso panyi entra fie emma sevia emfo okay se panyi wo na nkrawe nanka no wanka ebu nankawefo a oka ho bi
maka che abusuapanyi se oni betima ma asem na so atwa ono ene betima frɛ emma ne mienu ni na busua ni nyina na waka o mabom kokuwa mu ansa na aba honam ani okay what you say so wodi asem na kokuwa mu na emu nyina mo te ase a wodi ba honam ani a omo mo di akire omo ye yodium nyina no omo asem bia ye bullshit because waka unity aba busua no nti abusuapanyi no mesrɛ no me nua panyi no okay batunifo se yedi asama so no omma asundwie mra fie na ne wofa ase no onkoda because no wofa ase na man legacy because lumbadin say yeti lumbadin anya ya biem asem ananim sa owu from so na ya because we celebrities we kase nipa wiase nyina bonidin nti wasa nka legacy no nka ye continuously na nka nkura anya bibi ka ye body nyuma bo say lumba o sa amre say obi tinyum kra enyu no woti obet lumba din ye bullshit wonanum okay what you say nti abusuapanyi beto ma legacy na ye adwuma mesra abusuapanyi say onka ma ne ene abusuani nyina momu ase okay on fra ma me akosua se wa no fra odobroni no fra ni wo fa ase ne nyanom mo mtase mesra mo ye twini nyane ehun fa hwe ma okay we twi we bia nya se ba gite do mo nya bibia ntwa na asem nso ntwa de wo afo o de nsa to ne nsa yam okay omoma kodofosu ne din na ne legacy no enko ne nya kodofosu museum wow asem wo tai kapa nya ne museum the legacy because ayi wuye no makajasin wuye ne ntale wo ho shop ye ton amanfo kohwe sana lumba wa Ghana Michael Jackson wow Africa Michael Jackson ti genye ni museum yen sit down kese yen fa lumba no man kogum genye ni pictures genye na albums okay yen fa ngum na nka nkola achirima mehwe na nka amma abusua ni sika ene hia ti abusua panyi mesra no okay emma ne nye bema bebrebe wo ye panyini ye di asama asoa no ye di on ka omum kokuam obi be ka asem bi atia na mane mfie no okay on de opa asundwie obma asundwie mra asundwie ba me se ka be hu na nka da social media na nka ma me akosua se wa so doburo ni nsa okay na nka anuafo no so aka boma nka obi odi akire bia no na asem bia ye bullshit ko ko te se de oto bo abono no nya nse de odina nje ka se wani gine okay wow on de me kire no ti me srab so be so ma sa de ne mra me sha ne bo se so we sa de na obenyina che obesa nya sika sa ho aswe obenyina che besa nya sika ama abusuane so din no asa akọ abusuana omo no eye obrempon abusua wo okay eye ahemfo abusua adesibusua enti o ma adesibusua ne enkasa se emanyo no ntiase a ompe obi ananim onyam a ne din mo odu na omfa nto nanim na omo nhia abusuane nyina nhia na omo nkasa na asomdwe mra because of us ne bro asamado asundwe ba amamu be dewu because kalumba asundwe ba na social media nsema etwam eso atwa na kalumba beda wa unda meche nti misra busua so omo nani na o okay na me sada me nsayam okay se mana no nyebo because anu brebre ma abato okay mpanifo se ano brebre e ma abato nipa mebu wo babu me fa aba waso wu okay but mebu o me nua fa che me o tinya ba na bo David ko abunu ho na open asam so atwa okay now finally waka say we dey ko hu ye dey asoma no say mama akosia say we bo na bem e wo asam oh yeah ti elim say enche obekọ appeal asem kan ti ko bo say bia ne court akoni abadi ni ade ni nipa bi fa kwatiko bi say yem pene e ma bim die a wadi osunsun emamu a obi obaye say bitimi nya sunsun so anso ana obi esi si akwan a wa wo si akwan say ne oni nsamafo ni be twen twinete ye twen ya twen sunsun ne wonam ye na ade esi sunsun na ade nti wo beda wo aso le no wan so la betima kwa kwatwen masa me fa sunsun nya go he obi timi hye me nkom me nim ne da
Miduyem do beche meye. Because menim or the sunsum na aka akere me. Said ye wahu ni. Menim ni da said o te meye saa de because or the na aka akere me. Wow. The sunsum ye ni sunsum agro, ndi ni sunsum betwe. Say no da no one sole, say no bi ne konti. Bo si akora ni nti ko je akere mama asante man. Nse de mo bi anko twum se ma me tinchina yempene yenya. There binta me stress abushopani en ma asem ni ntwatia. Wow. Wa asem be twatia abushopani. Asem be twatia abushopani. De wo twen onye busuani. Okay. We busuani kura oni tumi. But tumi ni abushopani ene ma me akosu asewa. Ene odoburoni ene lumba nuamo omo na ye omo enipa kakra bi o omo akabuma wa odi eche no o wa no o kan ye mfi wa enko ba bia okay Ghana na samba omo mu di eche no kwa na ma asem ne kakraka okay media me sonkra me komo mu me de nkra bre ewiase okay se de asoma me no enti so wi agi won chini a e ono asem me ye be ka tere ma be kan wie okay me ni o wie wo ba wie ma dwuma me ni tumi bia ni asem me ni wa so twa bia okay se be ka tere me na ma me kan ka de me hantem ma wie okay se begin ya lumba wie ma kan wa se ba nti na adna sa de makọ akoka makọ ho aba nti obi yo sunsum ni a o nkan ko obi wa o me so mu wa de kodi a o mu kwan nsan wanfre okay o mu fre kodwo fosu kra ne o mu nti asem o meri wow elo obi no betima fre apart from abusuapani ene na yire mu na betima akofre kodwo fosu obi no betima fre no o fre na wo ma onye busuani afre na wo ma okay na yewi yobeka twato na afi ye me ka twato ne se wiase no bayi obi na nya din na bayifo okay wonya nya din a ye bayi okay se woni ye din a wo bibi wen sunsum ekunipa ese nipa ebo nipa nti me mfa sunsum ni agro ye ka se ma me nkwa edabone a me nko ye ka se ma me ni aduane edabone a me ni because meji sunsum di meji ahan di nti obi ati wiase abo ho ban ma mo di akira mo ye yodio mo ye mo ntwe mo ye because aduru mira ye be frefre mako bako amako asamado me de me so nkra o ha bi eda osu bia no o de o frɛ me a me de me kuta tumi me kuta ahan enye kasa inshallah enye kasa eye tumi me da me kra pie me na me wa ahan tumi me wa ahan nti o frɛ me a me no be di nkomo me de nkra ba okay mo woni na o me number na 0538 690943 0538 69 0943 o frɛ me na 0244 584438 o frɛ me a me no be di nkomo ne asundua ba frɛ me ne ni nkomo why nkomo be wi sa na o ha bi eda so okay amane bi eda so bi wa wo ha wo chine ne ho nto no obi ye yale no o chine ne ho nto no me no adro nsi wo o ba me wo nua ne ndubna guwo dabi me wo nua ne ndubna guwo okay o yale ne me se me no na ha me no ama so se di ma wo kwa de me wako obi wo ha na bra bom bibia o ye bia nkoso o ba ibe fra wo kra okay abusa o ha bi eda so se ye de sunsum mu protection ye bambo obi so sika ma na ase obi awade ani die nim obi peba onyaba okay obi ni kura bona obi ne yira pema ne yira pema obi so ni kura pema mesrew enye easy me ntitire na me de ache me enye kwa inshallah na otu adwale aduro wazo ye de ho ahye nyame nyina ase na oh nyame sababu se ni aduaba ne nsa yale enfa aba ne nsa yale what you say nti ahan no nyame ene kan ye wo oh okay nti o ahan bi wo a eye ahanfo ewo asasi so nti ahan abu bi fie ahan wo mu but ahan wo tu ahan wo tu wow ahan sisi fie amango ye siase tumi ekuta ahan amango no ene yale ye esa no ene no amango timi ye no me ka kira wo obeba wo num nti tumi ewa ahan mu nti me ka kira obi ase pa ahan pedunsini no ma ahan nwale pe bambo na obi anku obi da ne kra ye frefre ne kra rofrofrofro mesro obi so da no o nukrom
obi so da na o school atale obi so da na odidi obi so da na o te ball aso obi so da na ne o maame sama bi a o no o hia no e bibi o frame am no be di nkomo why Matela na ya da se pa e so da se tan abusuya ti sa na tie di na be pin wa na me de e na asem na kan me wo ko adwire me enye ze wiase na wo kwa ti de be sere pa se na abusuya pa ni hwe ana oda mo de na montu bi ose otu bi e bebo amaso bi aba na nka bo mo aba no na tuna emwa anya sa na ye pe no se o ha na ma na bi be echi ti ye bi echi ye beto fom ye be san ba de ya be so be kai asem wo echi ase na twetwe komo mo de se mi go tu dwa ema chi hu se ho adanse ye bi ACC ti mo ma ye mfa na gudi emfa na tan number na etwa go afi so betimi afa friend na fe komo bia o da twa na bibia koyi enso e de ama me de kwa na usmi da se o jegwe na o share me kai se Obi Trading Enterprise wo Kumasi South Interest Junction eso mas no pata de papa empo papa ni perfume papa de ho ni na ye ko ni akọ GP o de perfume go ho afebo afi Better Grace Financial Services so Ghana from America and Canada for insurance one sense financial assistance here and one Better Grace Financial Services for humble or mo number no twego dey me me o here dan akusi number ti fa na friend no or than Better Grace so abo na no ba CS Canada actually wonya mfaso bom e dey free after dey twa so kwa recharge automobiles ni na say busuya ezi a opo adwuma na opeka ba fie ho den pa na oni e na recharge adwen ho say there be womo no omo tonton cars na oya ban adwuma kra dia anase osika fa control accountant general dia what word ka bi ekro bia o de baba to ase o mepeka bia ma wabetimi e dia nante bo tua ka afi o peka to akọ e ho na Kumasi a yi na ye kwa akoto cars na nya no nko a afi o de ka bi fra bucha ba na ohia se obebo abo na wetimi abeyi wo port a omo agent bi biro ho ti fa ho bo mo fo mo na ba na from na bibia nkoyi emfa ma abrepa mi bi hia nya menka ho makra baba